Centar Otac Vjeko u Kivumu u Ruandi je jedna od najboljih obrtničkih škola u regiji. Unatoč tome, tehnička pomagala ovdje su jako zastarjela. Rezultat rada u ovakvoj školi je vrlo niska kvaliteta u odnosu na zapadne standarde. Ladice se primjerice ne uklapaju u ormare jer su napravljene nepravilno, a šiljasti vrhovi stolarije opasne su za djecu. Kao što je problem u mnogim dijelovima Afrike, stvari su napravljene samo da rade privremeno, ali ne više od toga. Kako bi bolje obrazovali učenike centra Otac Vjeko, 3 učitelja ove škole boravili su neko vrijeme na univerzitetu Olds u Kanadi, gdje su proučavali svoje obrte i učili nastavne metode koje se danas koriste u modernom obrazovnom sustavu. Jean Paul, učitelj stolarskog odsjeka, 3. je i najnoviji sudionik u programu razmjene nastavnika. Već nakon par dana od kako se vratio iz Kanade, postoji primjetno poboljšanje u stolarskom odsjeku. Push stick for machine use for push timber because you protect yourself, your finger. Jean Paul podučava svoje učenike vodeći brigu o njihovoj sigurnosti, a stekao je također naviku nošenja zaštitnih naočala tijekom cijelog rada sa strojevima. Svakako, on naglašava svojim učenicima da sigurnost trebaju shvatiti vrlo ozbiljno. Right now I'm building a workbench like I saw in Canada. We have benches from here. It's very hard. Jean Paul se u Ruandu vratio s mnogo novih ideja. Na stolarskom odsjeku škole poboljšanja su itekako vidljiva. My name is Nzira Joseph. I am teaching in tailoring section at Ivice Perića at Kivumu Parish. I learned many things and I got many experience when I was at college. Before to go Canada, I wondering how is Canada, how is it, and always I wonder. And after to reach there, the people they receive me well and to help me in many ways for to finish my studying. After to finish there, I came back in Rwanda for to continue to teaching in my program. My name is Ajid. I'm around 27 years old. My profession is carpentry. I'm doing carpentry teacher here in CFG, Centre de Formation Padre Vjeko. My trip in Canada, I was surprised. I did started a lot, especially kind of measurements in mathematics. I have even learned things how to build houses in Canada. When I came back from Canada, I taught students how to use different machines. In Africa, we knew that when teacher comes in the classroom, he's the one to say, he's the one to teach, so the students can understand and they don't have to participate as teachers, so we're not used to that. I think it should be good for our teachers to have a chance to go to Canada for experiences I got, to learn skills or different knowledge. It's good for them to help us in the future.